Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng samla maulai pelun kala penlongi ka jingpen kop buram ya u IRS Deputy Commissioner ka GST Meghalaya uba Spencer M. Milliam menta kasngi ka khatnyo trik unok pra arhajar arpuar. Hagani kasngi uba Spencer lalongkom ukongsan badu Founding General Secretary kaseng samla maulai pelun uba labyang ti taryang kumusembut kongsan. Haba ai jingkren nakaliang uba Spencer ula kentui ki samla baki dei banyale ki competitive exam bapher badu lapan pauru bakan dan kajing bat ki mau jing thot hendai kim dei ban kenran dien bat ki dan kam ban tre shitom ban yo khet yu so kajing job bat kum ju ru kajing kershan na layeng. Hagani kasngi la dan ru kajing sam ki nap kop thia ki nong sok snong kamalai pelun kum shibenta badrakhi ya ka Christmas. Hakno ngono ke history jong ke jadrio nada pipai nada kadai ka India na kadai ka Israel nani ka haki hiri po Europe kino kiri bala ban phai shadien kiri bala man ya chakman bat kumju ro ngiyo independence of India hakaba kinong elam jongi men shwam jwa po kari India ki lem no ki phai shadien haka arts and culture haka reti ke destur pecah dia bakal mungkin dubla banyak cakaman makanya kayak kerja komensi mengas supuen bagi apa kesek semula mulai but let's say ke snow mulai jungi ila benong kadon haki kiti ki basingan jo kesek semula mulai pulun ki banialam ya ke snow jungi apa ne snow mulai tikumta ngakwa pencepatai kendiat sepang kenika Indian Revenue Service hakabang ngadon ya kenika service ngiyo wandrung lengba ke exam ke UPSC Civil Service exam ki jupenlong kini exam haman lo snap hoi kedek exam ke ba kame bat kalong ru ke bajrong ki dan lightly ki benta kadang shwa ka prelims exam kadang sa mains exam kadang sa interview kini bro lightly ki benta ki simpor ke pra prai adu ajan chisna hoi but kenika exam ke kentup ki service ki prepare kung IAS IPS Indian Revenue Service Income Tax service ke jongi ke audits and account service but ki service jongka sarkar India but kadon kam yakin nong ile kini exam banlong sha ki ba 3 minute namar kadek pa trong ta exam ki don likely ki face but kawai ka exam ka test lagi jong ki buat ki sab artat dan kipor lesel ada pi le ka pernah exam pi lat le de la da femlat ya kami exam ta kemot kenapa sedang biang ando sedang how nu stem banwan kemot biap sedang biang ando ko prelims teng lapoi do interview femlat kemot biap sedang biang ando sedang kumta ka tes sha ka tenju sha ka jingai sha chong kini nong ele andrei ta ka jingai slay ka chong play ngaru ala persang bunsin ni exam pada jing sini jong play bat kejing kersan yang dan kipur hot la so tu jing kerman ngelambut pagan ino pagan sengno ya kam na jong ndai da jing lantai jong play ngalayo ban lat ni exam haus na maraja saf hari kata ngalayo ban lek training bat ngalayo posting syabar akol kata padang sen ni kenat benai kadang yo ban wan padai ni GST aselo ngakomen sebut menyo menwan salah gejala lajong menyo bentre dan benta kerib kejat bendel sini oi banget balik si kenika kam ke experience kejing mat juga ke bangayo sabar kan dia harus sibuk mengantre kamhan yang ni kam sini oi tengah kuat penslur dek kena samla naman ngapet nang bag ni kijingyat jongi kindiat stem tang lai ba kiduna ba ki kena kasih jongi balat di exam talah news stem ndem news stem klem dan show balat di exam per mungkin jongka sarkar India mani pe jaka po department jong iru kini ki inspector joint thamai baru kidai na sabar kidai na sa UP na Bihar kibon kidan di Banang Manipur ndai na Meghalaya ngimlap bagindan kita ki balat ini cai exam tengah kwa sisa ban penslur namar kidan kam yang i bandrung kini kijat department ki prepare banyo ban train nak benta kari ke jalal jong lengba ke sarkar hoi kamri ke besuk kadisha pinap 3 minute pinap 3 stam ma lengba kita ki exam pihak bele
But ru ngakwa ban ong ba kamdei tangani exam ki bun ki exam ki prepare kadang ke UPSC ke MPSC ru kadang ke ju hi ka jai exam ba labiang ru tip khamba kidi ki ju hi ki life is te kidan ki exam ru sikiwi kum ke SSC ki exam jong kiwi ki kum ki bank ki insurance companies te kini ki jai exam ki pen ki dan kam sisa kata ki 3 minit ki jong kinong ile but dan kam yang samla kasi hamtam ginong mulai ro kumju menteri sistem nak mentak ini exam hoi kadi bendan ke cingang nun nala dia dan penbor pi mana ki bahayang basam dan ni ki parlok projor kanu mentoy namar kadi ke cingile ke simet mapi pinap dirut sistem pinap trai hi nala dia menlong ki bajob bagi ni exam man ko pa ro ban ong ba kani ke kam sarkar hoi kadi ke we ni ki kam mak ki bangilaban yo kadang ki advantage lagi jong ka job security ki ong benefits ko bon andai kam dei ka kam ki ba baro ki laban lero dan ki brio ki bakwa freedom no makani ka long kadang ka jingte mak ki conduct rules ki dan ki brio ki bakwa apat bentre bagi kam na jong bat kataru ka dei ko ka bakong san ngaso sarong ba ka snong mulai ka laban mi bun mak ki betbit lagi jong ki kam ki businessman ki bahe ki kam lagi jong kidan kiba trei kam kontrak kidan kiba trei ya ki kam kidan kiba bit karwai katem mah kadang jengele kai sports kidan kiba khanek kidan ki nongshondur kidan ki bre kiba trei kam jong kiba pher kiba tibet ki kam ki jong ki ban kwa ban seluruh ya kata bagi di ban wat ikilat ilenti ban buat ya kata ka passion mah ban buat ya kata ka sap phong ke bangidan namaru bei wa yangi baro kasap ke beper bangidan kam ya kata ko lebra ngila man pernah long ya kata ka passion ko kam ke jongi kanda kamla benang ke ru kam ko khampa ya kata te kumta kerpat gi para nong song ru baro kena samla bikin wat ya kata kasap ke jongki makin pernah kam bahaya ka makin tristom nak kata ban penlong kam ya ka